Agent 5-0! Itagagayem, isagot mi to umuna paset, ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Sampagita! Kumatang kayo! Sampagita! Manang Gali! Oh, apay boyet! Karakos kaya, ado ka din tinaglakwam iti Sampagita? Apay adamdamagam! Agawit ta kuman, manang! Ala, sana mabali na ding! Ipaibos ko pa'y tagitilakon! Sakit, sanak nga aglako iti balot inton malam. Ha? Apay! Masadutak! Anya? Tagkayatan ti aglako iti balot. Basit mo't ti maganan siya. Anya abasit! Basta nagagut kang aglako, ado di malakwam kan maganan siya. Basta, tagkayatan. Kasano numaamuan ni Nana nga di mon kayat daglako? Makamu di na. Anya? Inom ng tumot lang iti arak ti intriga ka kwarta. Kabilan na kalakit din ni Nanang no di kan aglako iti balot. Sakti makamu. Apay, ada nakita mo sa bali at trabaho? Adda manang. Anya at trabaho? Sumuro takkada isagani ti rakit da. Anya? Hoy boyet! Pangaasim, di ka sumursurot kadagani. Apay mat, Manipdot wun agtatakaw ti trabaho dagitjay. nagmayat tupay. Anya? Mayat dagtakaw? Wan, tapno ado ti kwarta tayo. Ala, di mo amo ti sasawom amayat boyet. Dakas dagtakaw. Ah, manang, nukas pangarigan ta sumuro tak iti grupo ni isagani. At ado ang kwarta ti mayawat ko kininanang abarta. Dangganak boyet. Siyak ti makalaban mo no sumurot ka kada isagani. Anya? Gali, yug mo kanyak ti kwartaan naglakwam iti Sampagita. At to'y Nanang. Ha? 50 pesos. Daytoy laang tiyawat mo kanyak? O Nanang, basit la tinaggatang kadagiti lakok asampagita. Apay ngay ngagkatos kayo, Nanang. Kanayon a 50 pesos ti intrigam kanyak. Kurang daytoy nga isugal ko. Anya? Ayan ti kabsat mo, ha? Yakam mo, Nanang. Awan pa'y serserbiyo mainyanak ko. Tagpata kayo asadot. Nanang. No kanayon akasta ti ugalyo. Di kay mangmangan. Anya? Nalawagmat nga tanday ta. Da kamimot kiniboyet agtrab-trabaho, Nanang. Akrasan ka pa'y lang! Nanang. Rumbang lang agtrabaho kayo. Ken serbiandak. Gaputa siyak tinang ipasngay kada kayo. Bayadan nyo mat adagiti adon arigrigat ko anang padakkel kada kayo. Nanang. Jakpay nangan. Anya ka di tilinuto yo. Jak nagluto iti makan. Anya? Awan ti amin iti kusina. Uminom ka langan iti ado-adanom. O di napsukan. Anya? Wan na saan, iturog mo langan. Tapno di mo marik na tibisin mo. Nanang. Boyet, napanami dirabi eh. Di talang, manang. Anya di talaan. Imianak iti balay dagaan niya barkadak. Anya? Kinunakmutkan ka, di ka sumursurot kan kuana. Saan kami mo nagtakaw ah? At da kami lang iti balay da. Kat, anya nga rutin na ramid yo. Nag-iistorya. Anya? Amom ka di akas taon iti pungtot ni Nanang idirabi eh. Kanayon mo't nagpungpungtot ni nanang. Iswasanan ko na mas daw. Boyet, inatapay laang ni Nanang. Utang tatibiyag taken kuana. Manang, Boyet, siguradom nga awan ti dakas nga naramid mo iti papan mo iti balay day sagani. awan manang. Kat, ayan nga rin ni nanang ita. Nakaturog. Napuyatan ngamin ni Dirabi eh. Anyat inararamid naman. Di mong damagan.
Amom latan. Nagsadot day tangay na. Hoy, tangiwat mo. Tuntun kwan, nangag na ka. Pudnumat Data ti agrigrigat ngagtrabaho. Di ta pa'y mga niti husto. Ta isugal lang ni nanang ti matgadan ta. Ala, di mo pigsaan tag sao. Kabilan na ka, numangag na ka. Lutok dito iti adobo. Naimas ti sila kita. Silyak man iti husto. Tapno saan ama kasi dadagiti kakadwak ng upin. Nanang, nagbang lumutin day ta ilutluto yo. Nagbang si Tupay. Ha? Saan ama balin asidaan ti ubing detoy? Apay ngay. Agsakit ti tiyan yung agsida. Ha? Mabiit lang ta iparaman ko kan ka. Tapno mamati ka iti ibagbaga. Adto'y ti basit asabaw ti adobo. Ramanang. Naggasang matan nanang. Iso nga rod asaan amabalin asidaan ti ubing daytoy. Para kanyak laeng anataengan. Anya ngay nga roti si Danme kinimanang girly. Adamat kamatis dito. Ha? Anuan mi ngay ti kamatis? Ay kat ilabayo itiin na poy. Ha? No kayat yu anay mas tisidaan nyo kamatis. Laukan nyo iti buggoong kan mantika. Nanang. Mala, alao mo ti kamatis. Talaokam iti buggoong ta iso tisidaan nyo. Hoy! Buyot! Awisan ka mapanagragbi. Nga? Mayat ka? Kwan. Aglakwak ito iti balot. Saan kan naglako iti balot? Siyak ti makamukan ka? Agungot ni manang kwa girly no sumurutakkan ka. Anya? Apay? Awan pa nagtalag na kanyak ni manang mo? Awan gani? Kasta gayam ha? Ayan ti kapsat mo. Hindi di man o. Naglaklako iti sampagita. Mabit lang. Asit kak na girly. Ha? Mabit lang. Anyat aramidam kinimanang ko. Basta. Urayon nak dito. Itakasaritak lang. Pangasin gani. Di mo dangran ni manang ko. No di mo kayat adang rak. Sumurot ka nga rag kanyak, boyet. Sige. Sumurot ak. Basta di mo kabilan ni manang ko. Buisit na talaga. Malas. Naabakak manan. Kasano ngay? Adon ti utang mo kanya kadiling. Bayadak to. Bumawi ak na dan korta. Iso adi ka madanagan. Ne. Timot anak mo ni girly ti sumungad. Apag iso. Mangala ak iti korta kan ko na. Ay girly! Umay ka man! Apay nanang? Mangtid ka iti korta. Darasam! Ha? Mangtid ka na! Tas kalabamban ti anak katakderlat ta ditan. Awan ti maitid ko nanang. Awan mo ka no kwartara. Umay ka man dito'y. Di nakigulit nanang! Masagsakitan! Hoy! Di nakibabain dito'y. Anak ka lang! Nanang! Igatang ko ngamin iti bagas ti naglakwak iti sampagita. Iruwar mo ti kwarta. Ay, sasap. Saan nanang? Talaga anatang kunti ulo, ma. Umayo ka! Marigatan ka ito. Ayan! Ayan na! Ang sabli akmat lang! Manang girly? Apay ngagsangsangit ka? Awan, ading. Apay nga at the black eye mo? Dinanog-danog nak ni nanang. Aglablabesan ni nanang? Buyet, apay akas ta ti boses mo. Kasla ka na bartag. Ha? Manula ang titawan mo. Naginom ka ni ti arak. Sana ka naginom iti arak, manang. Anya nga rod.
Nagsayop kami iti rugby. Amom ka di tinararamid mo, boyet. On. Nagsayop kami iti rugby kadagani. Kundag iti rugby boys. Anya? Parikot mo ko naman dagiti anak mo, Adili. Wan, Glory. Saan ka di tumultulong matkan ka dagiti ubing? Wan, ngam kurang dagitihin intriga da kanya kakorta. Kurang ayinom kan pagsugal ko. Bilibak at talaga kan ka, Adiling. Ha? Apay anay bagam tikas na? Dagiti anak mo ti mangmangged para iti pagbiagyong. Ha? Kwa. Tulungan nakman kiti. Anya iti maitulong ko. Saan ka di ngagtrap-trabaho ka iti ayan tibak ng alakay? Apay ngagkatawa ka. Adiling, imbag ta nadakamat mo ti maipapan iti amok alakay. Ha? Kinakad muna, agkasapulan ti amok nga American National, iti babaunan nga upubing. Kasta ka di. Wan, naduma-duma ti pagisman ti amok alakay, dagiti ubing ti kay kayat na ababaunan. Isarak mo ti anak ko ani girly. Adiling, numakastret ti anak mo ababaunan iti balay ti amok. Sigurado adi kan agparikot iti kwarta. Ha? Anyat kayat mo asawan? Dumngag ka ta ibagakan ka, no apay adi kan agparikot iti kwarta. Girly, umasidag ka man anak ko. Apay, nanang. Inton bigat, dagasan na ka ni Antim a Glory, ha? Apay, nanang. Isarak na kaababaunan iti ayan ti amo na alakay. Ha? Isardang munti aglako iti sampagita. Tadakdakil ti masweldom iti pangisarakan na ka. Nanang. Ala, isimpamon dagiti badbadom. Ta inton bigat matlaan, agtrabaho kan. Kabaalak nga tatag trabaho iti yung nagtibalay, nanang. Wen, nalakalaang ti trabahom ijay. Ungayan, tumalikod ka man? Apay, nanang. Basta aramidam ti imbagak. Ala, agpusipos ka man, takita ti pamagim, girly. Sir, adtoyan ti ibagbagak kada kayong agtutubo. Naimbag nga oras yo, sir. Inisum laang tilakay. Talaga nalalaing ka nga agpili, Glory. Anyat nagan mo, Nining? Girly, sir. Apay anak katawa tilakay. Anya ti pagbanagan ni Girly. Gagayam, di uliwan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects, Gani Boy. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay